mar tá par an lína tá Pádraig or Muircheartaigh chun tá tú a Pádraig. Dís Muircheartaigh. Dís Muircheartaigh Antaine. Will tú go má? No, bhí mé os baile, bhí mé thsáile. Thar look amach. Oh, yeah, well, ní raibh. Ní raibh. Anyway, tá mór siúla mar agus tá mid goléir súla sin. Bhfuil tú sé caiim faoi learfol agus fuair an eile, no? Neil. Well, crednu ná crednu, vis gum grab an Cluiche sin siúl h-imirt, captain grab siúl an Choc an Chacuin. Do cred, mas tú an rinne an CLG butún, mar tá Cluiche mór rugby freisin agus an champions, you know, ag an lá céine, beidir. Oh yeah, well it's come, you know, being talking sheet soccer céine agus it's come along, you know. It's come along. It's come along being look land the sport. Yeah. But a kind fi sin actually, but I do credit we make a kind my back in you agus Dorche be touch be she Garon mar Dorche knock will on Cluiche na Balliol Cluiche Kildara sin on Cluiche Canish Cluiche line Neil Shea Bio RT or credit no credit. So ni féidir le muintan a hair and fecin ar an Cluiche sin achháin má bín to a bark and croaking. Agus catá siad ag bhfuil siad ag créile Cluiche eile mé os muoineán nó no, tá parla ná an sucrtá dénta tá céirí ag immert a gona limni a marach. Agus so tá an Cluiche sin beabhar an telephís. So tá siad ag dúrú ar an Cluiche sin agus tá siad ag tuairt nabard ar na dubs. Ar príomhcharthan na tíre. Agus i máthm Captain Feng go méid Cluiche mail mar Captain go bhfuil Kildara fiása go mórnis agus bhí méid fecin there looked Ian Bonnisteachta Kildara agus tá Glen Ryan tá Glen Ryan an sin tá Dermot Early an sin agus Anthony Rainbow so mar ecan tú ar na daoine sin agus an méid sin taithí acu an méid sin taithí atá cór ar na cluichí móra. Yeah, but Pádraig. Yeah, but cai tú come out in the Neil Sheets on ag immert. Is an bark? Yeah, well, I'm back to Glen Ryan, the father. Ní dá go sé gimmert le truck a blade. No, but ag an am céine. Bhí sé go má. Tishkin the car tá. Pella. Agus an sin agus was all it. Say my humpla Jack O'Connor. Tá sé immer her nash go curious agus second different the yen sé. Agus in mohorm just kun agus sin be me coin fin Cluiche mar get Balliol Cluiche agus Kildara but in mohorm Captain go make him boo a Kiri Craven the hair ag Kiri ag Darren Lay má an príomhcúis ná bhfuil panel an a larder có bhfuil bíse an a larder có agus sin fi Balliol Cluiche má hampla agus a caiin fi Balliol Cluiche agus na fórnella níl an bíse larder có agus nuair smíonn tú ar Balliol Cluiche an ré orga sin the bíse an a larder có fi dídi ag teach seach agus ní beidir cúidú nó fethead nóid ag an deire agus dhéan si difriú cosúla you know McMenamin Dini Cosúla sin hon sé seach agus rinne sé an a difriú but níl an panel láder ag Balliol Cluiche agus sin but ag an am céine tá siad láder golóir agus capan goil seansa go Bhí tosa ag an Cluiche chun mé an raibh? Cúig mé an Choc an Chacuin now bhí gá Clare siúil bhí cúnda mé bhí Balliol well an cé Cluiche bhí Kildara ag immert gine cúnda na Hirvi bhí an Cluiche sin má golóir agus bhí umíocht down agus bhí sé con golóir agus ach ag an deire bhí an bua ag Kildara so ach ag an am céine now Cabas bhí Cabas go make Kildara bad níos fearna sin agus make bua éasca có ar an Irby mar níl an Irby go má ní an bhfuil si comá sin but bhí sé dachar golóir an bua bháil but ag an deire bhí an bua có so bhí Kildara ceart golóir but mar dúirt mé Captain go bhfuil Kildara anbha ar fad well ní anbha but Captain mar nuair smíonn tú ar chuig a láim mar hampla le blianta fadanis ní raibh ach Balliol Cluiche so gach Cluiche Ceannais bhí sé ein table ach an blian seo tá Balliol Cluiche beganí níos lige agus tá Kildara beganí níos láder so mar sin tá súla go méid Cluiche má ann agus go méid umíocht down agus go méid Tá mé cappa Tá mé cappa go bhfuil tosathe Kildara go má Daniel Flynn agus a có leicithe tá siad tá Daniel Flynn ibar cardio anbar far ard agus bí an líród le seach go dtí Daniel Flynn agus nuair dheoin sé an líród
tugan sé tugan na daine eile isteach agus tá an h-imirt idir na himróí go léir agus tá daine timpeall cosúla Jimmy Highland agus Paul Cribben agus daine now tá antaí ag Paul Cribben but fós tá sé gimmert gomach Paul Cribben agus tá Jimmy Highland down daine mar sin agus tá si donna crin agus cruisi de boim an chapan scotch na review sig fecin tusathe Kildare cruisi de boim gomorm tá si anna crin fad agus tá si an scóráil agus mar sin agus Captain Féin tá ligach there's meaning to a bailá clia tá tusathe bailá clia gomáis tá Conor Callahan ar nach Harnation sin agus tá far óg ag tuachta seach imríonn sé le Chapmalog Sing Street agus an tamatá ná Lorcan O'Dell. Oh yeah, coola mé from Farshin, yeah. Now, bór sé sin cúpla coolín agus bhí sé anna hoppigar fad agus tá sé anna ba agus chun sé go mór leis an burden. So Captain Gwill, so nuair smíine nuair ecan tú ar na tusathe le bailá clia tá Cormac Costello ann. So tá Cormac Costello ann le fad an lá ach ní raibh sin an áit all ar an burden mar bhí an burden choláda sin mí Paul Mannion agus Dean mar sin ann. But inis tá Cormac Costello agus tá anna ardbasa gomer Cormac Costello agus tá sin an scóráil. Agus tá Dino. Tá Dino ann. Agus tá Dino Rock ann agus tá session tá sé tucadá na tucató so tá sé níos muile, but ag an am céine nuair dheonn sé líad os féidir leis cúlaí an all agus tá sé go maith chun na kicking is séir kicking a hógan freisin. So tá áit ar an burden tiltte ag Deanrock tá daine rá bhfuil sé róbel bhfuil tá sé anna clist ar fad so bí na daine eile cosúil Conor Callahan agus Lorcan O'Dell agus Cormac Costello agus fear eile Kieran Kilkenny. Now, on Blean Shaw, on Saysor Shaw, near of Kieran and Gimmer Gama, but on Chapan Shkacha, Aaron Sahar, no Vime Fegner inflation, be art clear egg Kieran Kilkenny. So Captain Tatsulagum Gulche, or Nashirish, or a Hannah Lame, August Vishay, on a Crinner Father, Captain Gaborche, Karen Nukui, Cooley, and Immer. So Tatsuya, Balya Clear Gama. Now, Neil, to Spanish Kekama, is the Tashi, Mar Nirev. Neil Scully gimmert. Now, Kappa saying we've not Scully gimmert come out on Blean Show, but I can now kind of be sure mean she'll go clear new. So Shin size Marshin to sponsor Shin will Natusi and Mark Galore. August how Lorna Parker, to Brian Fenton now, August how Brian Fenton gimmert come out. Now, Niweb clear on the bike, Brian Fenton and Chapchikacha. Deganá bín sé gimmert go agus bín sé Lorna sa cléthe agus bín sé anna hábata. So tá an bra air. But tá fear nua treéis teach the shock and Blean Show beidir nua cúpla bliain le hip. Yes. Agus tá fear sin Lorna Parker and Brian Fenton. Agus tá session anna bar fad. Fear ard agus tá Luciga. Agus tá sé topic. Agus tá sé non score all freshen. So tá Lorna Parker Lorna ní raibh Brian Fenton now le cúpla bliain nua. Ach an ish tá fear sin le hip found agus déine sé diprig agus Neil on Tula Kana Brian Fenton. So big these most spots like Brian agus ma told it's Antaine top Bader on Brian Fenton on Palador's Farce tier. Oh sure. You know? Well Eshin knew David Clifford. Either on vertical. Yeah, it's David Clifford on about. I was Rudell actually just for Honig James McCarthy Harnash. Yeah. And Vishay Gimmert on Lena Laco. Obviously clear untiger. Agus ní bháin grab sé tá sé anna aclí ar fád tá sé anna hopic agus tuair sé gá coolín. So tá bhí James McCarthy dimmer sé gama an Chapan Shkacha so and then Brian Howard Freshen agus an sin. So tá tosa ará go banúsa go méid an lá le na dubs. Yeah, well, you know, Rodella, Captain Féin. Now, we may bring on board between the Dubs bar. You know, in Coolbar. You know, Nor Dimmick. Well, Shin, yeah. Now, the Evan Comerford down. I'm Evan Comerford on the father-in-law. Ach ní raibh sé gimmer go realtam or be Cluxny gimmer biogna gach cléthe. Ach anis tá Evan. Now ní raibh sé gimmer le cúpla shot le cúpla cléthe. Ach an Chapan Shkacha bhí sé gimmer agus rinne sé anna difricht the fad. But tá sé na kicking amach agus tá sé an Lee Road all agus na fear all. So Captain Féin will Coolbar on a bogging. Tutnin sé an sin on Coolbar mas holding fi on Ration or be me coin fi Cluxton Zini Shingler Paul Flynn the Cluxton shin on far but Hawbuckty Aaron Burton Mohorm. So Canara Aaron August Evan Comerford on the bar pot. Come on. So Captain Féin go make Clihama on. August
Níbeg sé ein table, but egan Darren lay ma imrian Balja Clea mar dimmer sheet on chocolate scotch mar. I'm not a hard on chocolate scotch agus vi make faking Balja Clea on say so sure agus near she digger come agus she decall it mar older. Yes, it's right. On chocolate scotch. Now, Bader, now, Kai to a course in our fresh and grab, she gimmer to Gwynna Kunda to me, August how Kunda me on a logger fod. But just on Steel Immer via Block Clear, August on Lewis, August on Co-Immert, August on Co-Hishkin to be a Bollion Clear and Lashin, Bish Gasula Shan Lane. So, Gasula go Will Sheet, Harnash, August, August, Captain Fain, go make on Buaka, Amara, August on Shin, Keemid, but Bader, Darren Lay, Captain will go make, Balliol Clear, with Shansig Balliol Clear, Craven a hair in the book, and Captain Gowill in our area, Captain Gowill. But I make two sauce to Kubla Ping in a curry shin. Yeah, that makes sauce to Kubla Ping. Captain Landy not with Shans or Lloydico, but Cunning may eat on chocolate now. Shouldn't just clear one, but just Con Callahan, Shin far on a hospital, but Shashin Harnash, obviously clear untuk. Con Callan, Tash on a lot. On Bait on Clay his far a dimmer say read the body out clear. So Captain Will Session needs far on Sacer Shore. Mar you see be Sussiga. V. Yeah. So just like there and Captain make will Kiri Mar Rawa the Nuder. But body out clear new Tier Cunnell. New Bader, will ain Erdnell Bader Tyrone. Mayo, cared for Mayo, been should have gone is an order. No, he don't. No, it's Malum Mayo. Now, Tomeo, Beg should have gimmert Gwynna Winacon. Sure. Now, Captain say Tomeo is Minacon Casula Nicale. Be she done all the couple being news. Obviously, Shansico. I'll be Balliol Clea on the Lord. I'll go Shinafar nor food or Craven a Heron. So, Captain Ferdin Meo, Nish Talandini, Gortia Freshen like Meo. But Eganam Kane touches the brought Killian O'Connor, Dini Machine, the Shan Undori. So, Captain Fain, go will knock will chance Eg Meo. Captain Greben Shansico, Bader, Horn of Bleed. Oh, yeah. Nismo no chance of one. Yeah. Yeah, but the Balliol Clea Colorado Shin. Agus Shinford, so Captain Tashi Ider Black Tashi Ider Kiri, Balliol Clea, Tyrone, Agus doing no, Tyrone must do, okay. Bemi dig. Yeah, Captain, no, Smeeniger shot Antaine. The Tyrone and Bleach gotcha. Now, on Bleach shot the Kyle sheets, the Kate Bout, Guigola, Gwynna Dira, Kyle, yeah. Yeah. But I can now Kate the bullshit and Bleach gone. So it's come along for Craig Coig Ola. On the other time, Castle no Craven a Heron. August Captain Fain will Burden Lauder, August Tapane Lauder Confession. So Captain Fain can make Tyrone. Sonora okay. Shin Samul and Nishabarik, yeah. Shin Harva Samul. Right, well, come out of me Sula, Gockrod, a lot more sport, Pel Gaelic, Mark. August just focus Scorpy, Shin. Yeah. Just the not Wilshire Schuler and television. Tashi could under Fab Matalondi, Shandini's more Shin. I was Nime Quinty Balliol Clear. Gockton their foot in the tier, August being Shilik Faken and the Clihi Gaelic. Augustinians, the Teha Alternate, she's really machine in the hospital. August Ní beg si an fecin in the dubs agus Kildare agus mar dub make Captain Fain make Sar Clare shul mar talk Kildare goma. Okay. Kildare ma agus shot on Cave Lane grab Ferdin ma the dubs Labhair Demlin in the machine. Okay, well be me ag sul gomorla shin agus ag fecin go gar an clip. Okay. Agus Bealtaine Cur couple pingin Kildare. Okay, Kerrig me. Truck a tree and Agahain. Okay, Pádraig. Alright, okay. Cur magat fe me kaint that slanish, cur mil magat. Jim Pádraig agus Neil sé ag cur Kildare amachas an of ní veg is a gut beg misha ag an clear le cunuf day Morach.